Lamka talk entertaining ting na vegun chibay. Tu ni program ding ina hiya kakyang atu namu mayul leng tam taktin na thiu kayeng tangala ama ahile Lamka Post editor Pu Th Thangzalian ahia ama to tunna holim leng ichia ama kha maban 2022 MLA election om hunchianga candidate dinga hong kisai manina gamsung bang chituka po uta bangzah ka hiai banga electoral politics honglut so ma chi te theu thwai tam takama o mahi manina tuina ama to houlimna nei di tuni hunoi tangnon piak thei jakina na tunga ki pa thukun gen opalian ki pa ge kele ama sa pending ina Lamka Post editor khat na hi na to hoi bana hi cham media tungtawn na sataka na gamsung na sem khat na hi na bangzah ka electoral politics honglung lut mo na yale don na kadon mai na ama sa penina tunia politics thu gen theya mi pite ading gen theya kom na jak bam ma dang jak hi kheya mi te I heu tu luite sul nung zun dia kisa ka hi a I heu tu luite sep hit lo a sep bang te usun zom dia kisa ya waya hi na a tunina imi masa Pu Th Thang ex-minister, Pu Song Hoop, ex-minister, Pu Pao, ex-minister, Pu Zagin, ex-minister, le ex-MP, Pu Tombing, le Pu TC Tian Kamte, tunina amaute ziaka hebang din muna ding thei kai na amaute za na sang pen kapia a huai to kitonin amaute su nung zui ding hi na a in kwan pi atanaw lai na ten hon ki thua pi a kanung kama hon din pi ding in ka hon nge na hi politics to media hi kiton hela pa ya hi a kitats ge apa ya hi a hoi ja kina politics igama ahihdan adik non lo dan le adik non lo jak le hiai journalist hin khwa ka sunga kathil tu ate kathil phut khak te kathil zak te in politics ahon kailu te hi pen gamsunga kha media to kisaya zalian na om tak hin na theya zalen na tu chiang in chu neu che kadan hom ta ai jakin full ai jen ki tu ni chiang ina hel bolte sang in social organization te kha media te lao za tai vewa wa khami pin a thei ding wa hi ni dang ina hel pol ki chi thau toy pol te akilawa la huai ma leng a hiwa ahi jakin tu ni jang waite sang ina ye social organization tuamtuam te la huai zo diam waiten media te laka lau thong na tun the a hiu anytime hun khat pewa bau na chi khat boycott na chi tan phat bol the a hi ya kuna media ten kha amaute mit me ki veng ma itham mo media zalian na kha om sam ma le afula kha enjoy khalo chi na enjoy khalo democracy pia ki ne mo himale democracy fully di enjoy ke yu partly ne athem neng khat enjoy le liu Lamka Post anapan hetu le anei tu kum tam tak anapai towa ai newsa ilam kami pite khatutak le thuing to hon bak to na hi na banga media ina gamsung hoi na di na bang tana role play khai na tiale media in all round development mi hing ho he na teng media in ahon control ahi jagin dina ka gen ma hi jela a control di banga a control thelo na ja kha dena igen te hi a media in ana ding chu mi pi te la ga thudik pon hiak
ahia hileleng thudik kichi kha tu ni chiang in hi puan khiang ngam tak tak lo tam takoma ke ma mai le kapuan khiak kapuan khiak jaga kathil tu atele katheilaya kapuan khiak jaga ina ka ya ngam lo hun le katheilaya hoi jakin media role in hi ilaka a play di banga play tak tak theilo hi development i society sunga khale khat ki zomna mi pit le heu tu te ki zomna media in hi a play di bang play thei tak tak lo hi wo jo chang media lam tele 100% dik sak dia hi ton ke ya media in manga ana sep di duty aneya wo jo chang ina duty ane to ki ton ton ina right ne hi right ane le a duty amang hil the hi lo hi a duty ane a duty a thei dung du ya a right hi le por khadin right media te right e vele kachi khase kwa media te right kachi thei u le banga media te duty chi kha mi pi a dia banga ka duty chi kha ka thei ding wa hi wa thelo tam tak media sunga kyom khasek kumnon MLA election hon tu to di ha hong kisanai na tu tani na banga election campaign khong bangchina na pai pi ta le election campaign kha minister lui Pu Th Thangin onom lo san nung nipi karni si velina decision kichian tak kabola huai chu January kha hi a January ni som le sigi akipan in campaign kapanwa ko te hiam zanga platform tuam jang thei hi ke ya jang le hang leng platform mi zat thei di te ki thua pi thei di te thu di khon de pi di te hi a ka thei te ka koilam nga hiam et namun nei sa nom ja ku na kwa ma ki jang thei ke ya hoi ja kina mi pi adi nga poimoh mi pi makai dia kisa ka hi le kami pi ten banga poimoh kami pi te din mun banga chi ka thei ke le politician fel politician lo ching makai lo ching hi twan lo di ka hi chi ka thei yakin man to man house to house door to door mi te khosak na atak taka kamin ma nge amu che soma campaign pan ka hi mi pi palai ding le mi pi makai dia ong kisan na hi na mo puang nai chi hiam tam tak om to ding ma pa na om wa na na hi sa tam tak le om din ka ging ta wai na sap to ami na in sung vai banga na ki pai puang na hoi mo sap to am banga ki bul phu na bang chin na ne wa na in sung banga leng bang china na in sung kwan mi te na thu zo zo wa le mi pi makai dia kisa ka hi le number 1 mi pi lam et sang ina ke lam et poimoh ma sa hin ka theya ke hi chi bang hi nga hi chi bang ne hi nga hi chi bang don hi nga hi chi bang a pau hi nga hi chi bang a gam tang se hi nga mi pi makai dia kisa ka hi le ka top san di bang ma chi number 1 mi pi te study lovin political party te study lovin MLA hiam minister te hiam le study bolo in ke le ke number 1 study ka ki bola mi pi maya kadin chianga mi pi mid dong thei di muam khat ne khat bang ka ne ya chi ka ke na woi to ki to ni na ku pa ka hai se ka kom ku ba ka hai se ka ahi jakin mi pi makai dia kisa ka hi le hei kom ku wa hai kom mi pi maya ka dil lo di chi na ka to pa tu ni tan kum thum bang ka tom na hi ta hoin kha number 1 ka kisak na hi hoi ro chang ina midang in kwan boy pi lo midang pol pi sung boy pi lo number 1 ka in sung ka en no na ka in sung bang chin ka pi a ka in sung pi the lo pan bang din mi pi ka pi the dia chi kha ke le ke study ka ki bol no na tu ni chiang ina hei MLA un na ja ki lo politics alu ding un na ja ki lo pathian to ke kar ki job na ja ki na ka in sunga tu ni chiang ina jingkarin kaloi nun niting han na zangin ki khom na anei se ka ken nitak chiang ina bible simina katate ka in kwan pi te
บังมาเกนเทเกเลปัทยันทุตักไบบุลาอมซาสิบเขียงไม่ได้พัดวมเดียฮิจิละเมนนาโตกตาเตโตฮิจินาหุนกะจังะตูนี่เจียงอินัดกะสุนจอมถอยเทซัสลายวายเฮียกินปัทยันกับพัดไอปูพุงสะทั้งสีนุ่งโซลเลวะทุปูนาอันดับบอลในฮิจินันเกนะมั่วไอเลจูอาคุณบังเลสอดสิมตาว่าปันอันนักกิสัตโตตาในฮิจิข้าเจียงะว่าฮิเลตูตนะบังอานาไปค้างนามุนเตียทิลนักเรียนค้างนามุนเตีย response บังอาเจียเลหอยหุ่นโตกินเตีย response wonderful response ในหิมายาเห็นขัดเต้นกับกิปัตตุกินในฮิจินันดงวะนักกิปันใบลัวอูนัตอลโกมันดิวนักกิมโกมันเดียหุ่นจังงามโนโลดีนะฮิวอันจิวะมีตั้มตักเต้น experience อุณเซรุหินกัทเฮียอาฮิยากินะตัวกปัดเกียอาฮิเลelection เด็กกวนขันีขัดุมขลีขงาโคงากำเลนัมบอีจวลไม่ทิลิเทอินก็โกยเกียหุจิบังมีเตเลก accept เฮเกียหัวอยากกินะฮิจะตบกี้ไม่เทดีกิบอยากตอลจากตบกี้ไม่เทดีก็ฮิเลบังอากำเลนัมกกีดกเกนนะเฮสังอาตอลโรเฮสังอาฮักษโรทิลผู้ไล่ดีก็ฮิจิกกิเทียหัวอยากกินะกตอลเกียตอลนักสร้างอินะก็หอนาอุปาออเดนเตคงอินคุณงายอินทุมนานั่นอีสักว่ากินตากเราปีนหานทนนะทุหวยเววันดาร์ฟูลรีสปอนกับจิโมมีปีเตอากิปันหานทนนะทุปีนนัสตักไหมเห็นขัดเตบังอินตากะไม่ไทยเตบังอินอีโบซีไกเลยอัสอันนี้ก็งักละไหมยิงคงจะฮีดีไหมเลยก็อุลโลเตลอากำเสียมุฮิโลจีตักเต้นมาจีอหิวจีอามิทาวเลโดก็หิเชียงอินะไว้เตียนค่ะตุนีตันทาฮอนเปียตุฮอนตุสังมันโลหิเวโวตอลสร้างอินะกักิปานาวตัมโลกเจกิเดตุนีตันกะตอลนายเกวะกะบานายเกวะมาบานกะซอนหลายดิวฮีอาหอยลำจีนาฮิมายาอีห้องจิงบังฮิเลจินหม้อเดลจิงอมบังฮิเลจินบังนนเสียมสอมาสเปียนเดลอิเทวะอินัมสุงอิเทวะกะอินสุงากะลูเทเกเลกะอินสุงบังจินกะเพียดเสียงเทเดียกะอินสุงกะฮอนเทเกเลบังจินกะลูเทเดียกะอินสุงกะลูเทเกเลกะอินสุงบังจินดีคอเรชั่นกะบอลเทเดียกะเจมอยเทเดียวันทุปีเดียวบังดินกะปลูเทเดียจีค่ะอิเทวะฮีวายากินะกะอินสุงากะลูเทนาดินอินัมสุงเสียนานัมเบอร์วันอินก็คอยดีอินัมสุงเสียนาหม้อเฮ้ยค่ะอินัมสุงเสียนาอดียกินะตัวนักเรียนไออดีตมาไปเตสุงเสียฮิจิค่ะเจียงว่าหินะไปเตสุงเสียนาบอลดิกนาดีนะบังปันเลงหอยดินนักิงตาเลไปเตสุงเสียนาไม่ดันตั้มปีอมไปเตสุงเสียนากิจิค่ะเอ็นกิเลวสิน PTC สุงอาวังกิมินาบวยนาฮักสัดนานองกายนาอินตัวตัวเดนวะอาฮิยากินตูตุงอาบังลมสุอีตัวนายเกหุนดังอินเลมอมคอมมิตี้ไลคิบัวเฮียมเกเลโกเฮลตูกงข้อกิสวลเต็งไม่สีของมีปีกิมละเกียงอมเต้นขุดก้อยมูตาขุดตาเบ็ดไม่ค่ะตบิตามูก็ฮิเจียงอินะหวยอาเซียนนะคะบางจากฮิามอิจิเลเฮียPTC Group นี่บางจากก็ห้องเปียงเฮียเจอาเปียนเฮียงนะจากมีพีเตนอิมังฮิลโลดีวะฮิกว่าจากก็เปียงกว่าเตจากก็เปียงเฮียเจเขามีพีเตน election เด็กจากก็สุ่มเล่ไปจากเฮียมาอันตั้งจากเฮียบางจากก็อิมังฮิลไม่โลดีอิเทกิลเกลัวwhy adi nga mi pitele iki educate wa why bang repeat no lo di nga mi pite iki the sa hoi a hoi di nga bang teng hile hiya ya PTC have to ni te kina a hi kewa elejin uino gisual uino habang mathelo adeka manila amuk tatwa lejin kisual di vewa bang jaga kisual hi wa kwate hon kisual sakai wa chi le thelo de vewa hoi bang chada inam kha
จะตาตัวมาฮีกว่าเตตาตัวเฮียอตุงาทุนตูเตนอมูกเลยมูกหิวเลยทาโลเลลับกาเตนอมูกเลยมูกอตาตัวอูเลยกิสวลไม่หิวว่าจะกินอะอดีตตะกินจู election yon face dingwa pathian zari ni ching dia wa chang in chu inamadam di bangzah thalo na kwa ana ching ya I thei ke a ching to ki thwa da lapi jong dia hai zo thelo zo mol zo thing zo hi angai le leng inam ki tu ana ding amol zo hi anwai ai lut dia siam lo zo hi le le siam lo zo hi tel zo mai di adik lo zo hi le inam dam na de hi na le dik lo zo hi tel di chief minister pa mai pha mu lo zo ka hi le ka hi mai di apoi ke kalom le walte ka minister pi hiam ke le ka MLA pi te nui zan na bola kaum ta ka a hi le leng kanam dam na di a hi le anoi o kalun mai di hoi jaga thuni na kitu tungnun kitu jaka hei bang ting hong piang hi a itungnun kitu na inam sian na hon tu nai chi kha mi pi te ni thewa hoi ja nga dam mai dia hi to na gian adik ma hei bang hi na tu na pol pi tuam inam sung nam tuam teng khom te hi pol pi tuam I kine til hei te na gup tuam mo candidate khat gup tuam ani kha hoi na sai banga namu dan pol pi chi chiang ina bang pol la ya chi ka thei ke ya bang pol pen gen na ya chi ka thei ke ya pol pi tuam ma philanthropic organization ma tribe based organization ma hoi zo chiang ina ei banga UPF noya help pol tuam te leng again a kok sak thea political party ten chu alo theilowa candidate a set up wa why support diu a hi mom why lo anoya philanthropic organization om nona philanthropic organization kichi kha mani adi pun na di om het lowa midang te adi nga hin khwa jang organization hi ya why te politics sa akihel nge wale akihel na pol pu zero so dia hiu makai kichi leo leng adik dikina mi pite nu isa da hidingu mi pite zui lo dia hi mi makaya hi na una bang hia khat ko man ba pai hi al ke le anung lama mi pite nu isa hidinga hi wajah kina philanthropic organization kichi kha hei politics a ki helu asyang ke adik ke kachia ho do chiang ina tu lai na I thu tuam ziakte oma ei abik takina Churchandpur district a unaw ku kite lama zo itwa thei ke eite laka zomi candidate chi thumala kiza zomi candidate kwa pen zomi candidate hi wa kwa te pen zomi hilua chi kha heu tu te na thema ma dingwa mi pi te le thema ma dingwa zomi gen candidate te la ke le zomi ka hi a zomi candidate hi mai ke chu kalom te leng zomi hi wa zomi candidate hi mai hi chu wai ja ka hi te la ka khat zomi candidate hi success se iso mule den changa inam sung izomi sung integrity on so khadi ai wai pen zo hoi ka sake siang takina inam sung hun paisa I hak sanna ibuaina tuai ithi sa wahi wai te soltak poli na gen dan de napung namun thegi ge in wai khabanga om ja chile napung namun thein la hwe zo boki pung non ken chi na hidin ka ngai tua hoi ja kina kwa te ya pol pi chi ten khachu political party hi ke na ko hi le he ya waki kon lu hoi ka sa itu ni chiang zo mi candidate ki chi a thu so hiam la so hiam bang ma om din ka om na om ke ya
huai giờ kia na hiai bang boy na tung thei a hi chi kha heu tu te na thei ma đi nga quá mà dầu mi candidate đà na coi tuam anh ấy đun cái gì ta cái dầu mi candidate chỉ đà na hong ging khat mi pi lak banga ei nagen bangina i om ziu ziu chi thu kin le ka jama mo hiai banga hi na hiai bang hitalen la nang bang tel khaken la mo dầu mi candidate la tel khalo na bangin la tel ching bang hi le chin banga UPF le keno talks to kisai khonga bang chin pan la le UPF le keno talk ha itama dia isulian pen bang teng gen in nam chi bang chi in thupi lapi tuam sa tin gen ma le hang de in nam isulian pen UPF le keno te mabana hi mo hoi ja kina Delhi Guwahati avaki ho jelo avaki ho chianguna aki ho piu government official te number 1 ina atut piu heu tu te sangina mi pi te honenwa mi pi te heu tu te again de tak tang nau hia chi kha theu dei vewa hoi ja ke na mi pi te ke heu tu te hongen zel kha naki ho na jelo kha dei kai u poimoh ka hiu chi i na ding in UPF le KNO support thei tu ding ina public prayer hat tak tel ching ka hi le ka bol khe nge ding bang ziakin mi pi a ding a hi ziakin ke a ding lo heu tu te a ding lo mi pi a ding le igam dam na di igam zalen na di a hi ziakina public pressure poimoh pen hin ka ngaya hoi jakin public pressure ha deu tak kat bol khyak dal lampi kha jong di UPF le KNO support nai hei bang hai nai gamsung kha maban election di bang chi bang imai to ato dia chi ki thelo hun paisa te eta kha selection chi khong bang ki za seng mo wana hei kha right to vote kha nil sia na hong hipa hei bang hi na banga nang tu tungina right to vote hoi ta mi pi tengina exercise thina dina bang chitana panlakna somale right to vote kha kote hiam social organization hiam khatin ahon piang mai hi kia India dan bu pi nuaya right to vote India dan bu pi ahon pia ka hiya wa kha kote adi hiya India khwale tui te adi hiya hey right to vote government is democracy nuaya hey right to vote thune ina pia ka iom pen zat ahi lo chiang ina development ki chi le fe le ve hun paisa en le chin diglo tak ichi mai di kilom lo taka vote khiak ahi chiang ina hun tam ve tak ministry kha dissolve si kha bangza ve ham tuang ita ve wa a ching te le ade bangwana sem thei ton lo wi chi wai to ki ton ina right to vote lo na kha mi pi te alung muang keu chi nai ve mi pi lung man lo na development apai thei ke hima government in development him et chang in hei project he akisem khele he project huai akisem khele chi et chang in number 1 na adin bunena peace and security mon na le bin na he ki koile op the na di hia amun hoi taka survey on bol kita yega peace and security mon na le bin na na e na sep the inja kwa ma suboi tum kete chi changa kha na sep pan ei vewa abik takin center government bang wa kha apo category poimoh pen criteria poimoh pen te la kha dai ja kina right to vote lo na mon na ke ya mon na lo na government in asep ding bang sem thei ki chi kha thuri ka hiya hoi ja kina government det do tak le thei lo right to vote thagum ha na min thag khat ve thu in thagum ha nan waching le midang le thagum ha na thildang akolam hi ma na hi thei je le cheunguna government le pai mu mal thei lo government det do stable government kha kichi kha hak sama ma hiya hoi ja ka imawa hoi ja kin imawa na election home dinga chu mi pi ten I vote nei cha tu hiaka huai adal thei tu heu tu mi pi le adang ten kwa ma vote hi boy lo dingu
ka ngen na hi nang independent a din som nei ke political party hon zon khong na zop som khong he hi direct taka hon zon chi chom ke na a hon gen pi thamwa ai party mi ma leng hon gen pi wa adik le lage ni na sing tang mi ai thei ki chi teng teng i senior politician teng tengu sum nei ki chi teng tengin bangzah ga BJP target hi wa hoilam dang sa ke we number zaguk som guk le guk hong ki hom le alama sa pendi Christian te hi tamai duam chi ka hi chu BJP ki chi kha kwate hi wa chi kha thei lo yum non ke RSS et kol na noya oma hi I prime minister pa mauleng RSS a active member 1974-73 chi laga active member na hi thai ve alaka huai tau le hilo patron member le hi lai ve hu chi hin chin a hi le a patron hi na hiam active member a hi na hiam nel sia in a government ran diam ran lo him di chi chiang sai ve huai ma BJP te thupi ha Hindustan for Hindus chi kha behind the screen a hi ge chi tu niam Christian te ni thei ding wa hi a hi le tu ni changa isa khomakai inu le pa te I heu tu ten hitui naptui anasen na u BJP party tunin ke politics a lut thak di new kamardin BJP ka pak ta thei dia ya sap tuam te de lo zong in ka gam tang ngam dai dia ya ka gam tang ngam te uti ai da I politician luiten bangziak taka BJP ai chikitu sumlam me jia ka ya thune inalam je jia ka ya secularism hum bidna ai le thune ina walen se ke le poi ke ai di I thei teng hi dia I thei lo ban ro pathia di na hi ke dia hoi ja kina BJP ki chi kha atom community ngel le Christian te koi tak zo so mi hiwa ima kai pau Jesu kyang tun so mi hiu mo ima kai pau Jesu kyang tun so mi hiwa wai itun thei na di nga lampi block dia kisa political party chu BJP ai le bangzah ka tu na saptua upa tam takten BJP ki pa pi thei lai hiwa makai tam takte Hindu alu di chi hi ki wa hi le bangzah ka tu nia BJP ki pa pi thei lai ya ken chu BJP ngen leng le hon pe ke ding wa hon pe le kama do ka na hon ko le ken chu kala ke di hoi ka chi dom nabel BJP chi lo sia political party de lo ka dei ke ya ahi ja kina congress a kumsom ni wal member ka hita jeve hey congress kumsom ni wal bang member na ile chu kinep na ichi hiam alian ma thodin ka ta nang ma le mo wailo ina lam kha intending kwa hiam MLA dia hong kisa chu sumbangzah na ni ya chi hong kha ikidot tang pi hi sekina wahi na sumbangzah ni ya hong kisa na ya le budget bangzah bangjin na bola le ye don na hi atung akipan kazang mun ma hi a ahi yakin ko khola ka mi mai mi layman di khadon dot le chu dot thei ma hin ka nga ya ahi jaka heu tu thei khat khong in number 1 a bangzah na budget ta on chi chiang wa chu ka ngai dan hi lo wei be on dot ding wa ka dei chu ye be inama di nga bang sep u nei na hiya inama ban di bang vision nei na hiya inama di bang mu hol nei na hiya nong kisak mok chi dot nai we amau te pan ka expect jok chu ahi le number 1 a ilung sim ingai to na himule adika di khanon lo sumhana chingdidana mi koilai keile hon koyu hoi jaga bangma ka nei lo la thei siu hoi jaga ta ka hei don na hon dongi ge hudin ka koya
number one ya budget to kisai khaju kakipa pi lom ke ai jakin bang ma ka nei do ja kai di hoi zo mom ai jakina en leujin but number one ai poimoh chu makai maban mu khol na nei heu tu ai heu tu nam le gama di nga dangang gama dingin sum le pai bang mai ke lu sei te la puak tun nam le gama dingina sum le pai angai ke nei le lam le angai ke ginom na le ku kal na hi achia tu ni na huai ma suana huai ma pansana kisa kahia budget hiai jet si bang ma kanai ke ahun hunina pathianian pedin ka koi igamsung development to kisai bangchin namuale igamsung development ki chi kha ichia hiya development ki chi kha sep ding za 30% a kisem le lebe 100% sep di kha 30% kisem chile achiang kwang hun ma din ka koi 130% a hoite la ka gen u de hi le MLA te hi wa kwa hi wa project bol ai chiangin number 1 a banga mi pi ten apoimo a hiai I bol o chi sangina hiai ki bol le hiai project ki bol le income hiai ja honglut di contractor apan hiai ja honglut di te apan hiai ja honglut di staff te apan hiai ja honglut chi etna chawa project ki bol ei ve public interest etna bol hilo profit etna bol hi ahi le kanan khotwa lo palaka school building ki bola banga omsia ahi le khomin thang PT sport complex skill khada school ki bol mo ka mia kahia wai sumhung pai pen sep asep nadi mun le mual omlowa ki mok sang in ka bol di chi nai le lebe hoja ka government project le government development te kha ahi ding mangin asep ahi ke 30% level sep ahi chile gen khel ke dia hoi zo chiang ina project ki bol him mi pi phat tuam na di lam sang in sumhung lu di mi mala sumhung lu di en na project ki bol ai ki se ma hi hei ti khanang bangching hile china bangchin pan na la dele ahi bang mangina pai di ahi bang pai di no ahi bang banga apai chiang in leng contractor in amu ding 15% 20% om sakai be government ni le asem tu te lo ding a bol sai voi asem tu te lo ding a bol sa ahi le bangzia ka asem tu ten 30% khong le la sem hoi lo ina sing tang gam bang le kha tu chiang ina nak takina humbit poimoh hi chi khai ta ko pi se ka zan ngein le biang lambanga phaijang hel polte na nom taka sepai hun khopong kap lungu mo ei wang se thwai taka kolnel le asung kwan te bang si na tuak chi te khong e kha sing tang mi te gam sunga phaijang hel polte bang nom taka honglut ta hoi na I gamsung I sing tang gam humbit kha bang chi tu ka poimoh hin na thele sing tang gam humbit kichi kha bang chi humbit di hiya sing tang gam humbit dia sing tang la ma wa pa ya koi zon ta khia ma duty hiam a koi zon hiam ma chang pan hiam di nga hi ke ya sing tang gam humbit di ichi a hi le number 1 a chabi toy tu ka MLA te hiu again zo lo leng a hi mai theu again zo ke wa hi le again zo ke mi pi ten mangi lo di wa khat ve be kon che le gut ke ve en hoi chi so mi hi ke ma ke in MLA tel ching ka hi dia ke ma ke ina thil ting ko wa dal zo di ka chi ke patau a mi pi te kya he bang thu ma hi he bang lao ma hi mi pi te patau ngai bang chin panila khom di wa chi ngai hi hoi jaga bang jaga tu ni tan elected member ten he bang thu me ve he bang lao me ve khat billion chinai do wa hi wa it hei lo na ek ana oma it hei lo na gezeta ana pota hoi te khong
ông sẽ hiai được chiang wa idal được chiang athil ki khel tampi ta hiai a zo di kha hiai tang hong tun chiang wa hiai ana dal cha thil hak sapi so ka hiya tu leng an le chin gam le gwa thua ni dang ina give dit ki chi kha na de isak kyanga give dit in gam le gwa nanga na petheya ahi ziakin tu ni na banga tu nin give dit banga chi a I chi a hi le give dit kha tapale pa kikar cha blood relationship chawa thili the na tu papa gam khat mun khat peule chile cabinet approve lo ba mai namak papa hiam ahi kile nagang hiam na ni hiam khat na ute hiam khat peule chile thili the no lo cabinet approve lo wa bang mai the no lo hoi te he chu minor hilaya hoi ro chang ina sell it kichi kha nidang ina Churchanpur SDO chiang anuam takin izowa ahi jakin tuni chiang ina cabinet in approve abol kele sell it kichi the no lo bang chi hia mina unfair means angina SDO lamten on hi sak theu ahi mai the hileleng atak taka ek kichi pe na hung ki jat hun chiang a kha hoi unfair means na jat thelo unongom chiang in chu nagama thuna nei non kia government in thu anei zota na hau sang nagama na tapa hiam na ni hiam na gang hiam gam na pek thi kia cabinet approval la ka ngai le chu agam na nga hi non ki chi nai chu he khale ala hoi ma hi a hoi do chiang ina pata ipata te pata I toiwa ikipang ma wa ilung kim ma wa ahi jakin hei te kha district dang te a computerized computerized ahi nge le secretariat a kirikot ta di ahi secretariat base a ki pe ta di ngahi hei zon tak ei Churchanpur district hil ichi in bangma omja om no lo di ngahi tu na Churchanpur district hele computerized ahi nai ke ahi jakina wai hi so min tu le na settlement a staff te kha phaila ma training pai hi government wai implement dia kisai hi chi kha ipalai ten bangja ka gen ul lo athei lo hi le sorry ka thei ke chi he wo thei a hi wa hi le bangja ka dal lo bangja ka he pang lo apan na di huno mahi apan na di muno mahi qua mà tổ bọc kỳ đằng lấy cái ai siêu hi lấy quay idal đi vậy quay giờ cái tel chính hi lệ hi thế tel chính cái hi lệ hi cái dal đi ngã cái dal rồi cái lệ public organize đi pressure group hard được cái bol đi bằng ai thì lệ en gam nin house gam nin bang ting gen le hang leng akhuta partly akim khat toy ta hiu ave ka toy so ma hiu na de isang na piat thi ki a hi le nagam na nga hi non ke chi nai ve ngo wo ja kina he thu aleng pilwan tuak malak tuak a all mo hoi ma hi thi bil boy pia thi bil yakin mi koin hin na ta atanta a hi yakin thi bil la ki gen te to bangja process thu hi wa tribil te ko ya omta hiwa asai tu te ko ya omta hiwa he changa veng dia asep di teng anek di teng ne khit chang wa kisai mai dia nam heu tu te le he thu apa tau di wa he tuanon gian tribil sina tunai jegina ADC bill le tuam te akigen tua he to kisai na nang bang tel chingina omta le china ADC bang chit tanina non po dia le ADC anu iza thuaya autonomous district council ichiwa autonomous teu lo pia autonomous omjia bangai chile midang vai hom na nuaya omlowa ele ki vai homa budget ele ki bola expenditure di ele ki bola thilbang ki ele ki sai re chi na hiya ahi yakina autonomous ki chi chu hi teu ki amina kilo mama sahang hapang nei lo achin nei lo to ADC ki bangai be ADC ki chi kha
government Manipur government dan dana ADC ka government nahi singtang te adia kiuk na sang pen nahi Manipura mo singtang mi te adia kiuk na sang pen ahia anuaya department teng medical department power department PWDA state government nuaya department om ting omei ve hi te khong banga om zia ai le asunga om abol phadi ki chia EMDC ai tel singte tam khat singte tam ni singte election diktenga ADC bill thu ai kele ADC thu gena India constitution gen kigen te siap banga om zia hoi jaga EADC wi tu chiang din munahi Manipur government treatment dani MI minor irrigation Manipura department new che kahia department lian treatment le hi kela department new che treatment na hon treatment le la hi se state government ni chi kha tu ni ai thei di wa hi mi pi de ni thei di wa hi MDC lu le thak te le I thei di wa hi mo hoi jaga kha minor irrigation ichiam department new khat igen mo ka hi bang ma government treat on treat lowa department new chi khat dana treatment hon pia hi wa ahi le asunga tel chinga om hun paisa tam khat tel ching tam ni tel chinga om te en leu bangzah ka deputy commissioner maya tu di kitu na hi wa deputy commissioner mai phazon di kitu hi wa deputy commissioner chi te hong apoi mole do kanwa sabdi oi voi chairman in sabdi oi voi EM te na sabdhei oi voi bangzah ka ichile ADC palai khat Manipur state government palai DC kyanga novakuna hi le ADC kha zero vasu anahi ADC bang ma lo vasu anahi ai ja huwa ja kina tel ching hi nge le ADC in kha ahihding anga ding amu ding a kilomte amu ding hi aza tak ding a kilomte aza tak ding a asab dia kilomte asam tadi ahwai ding ina singtang ni MLA teng maya ipulag dia hiai hi inam khan mo bok hiai hi hill district te khan mo bok atak taka ADC hi mi pi te poimoh sukha journalist akipana to politics sang lu dek politician di mabana politician ding na himaya wai banga hi na mga nang hun paisa banga mi pia dia nana sip khak hun khop om din ka ging ta mo wai te bang khong a hi dia hun paisa journalist kahi sungina Manipur Hill Journalist Union president tamni hoi takkana lena hoi kalet sungina singtang mi te adi nga poimoh ma la mi pin angai to kha ngei lobu thil khata ma ai le singtang mi te poimoh te kha bang newspaper a suak se kahia singtang mi te poimoh te kwate editorial in gel se kahia phai dang lam ten singtang mi te poimoh te sok khatak tak lawei vewa editorial ale gel ban lawei vewa hoi jaga singtang bes newspaper ten singtanga haksanna boina nongkaina government apan hin mipi BP akipan hin help polte akipan thil teng ka kigel zel ai chu hoi kigel zel pen igela be koman paite pau sim thei lo tha do pau sim tuan lo sim thei tuan lo ai na government building ngei lo ai chu ka copy te kha newspaper copy te ji kar tengina DIPR imfala tungi gya tungi ge le leng hwa ya te kha nana sim thei te lo we bewa singtang government in singtang mi o za ut tak na hi wale ka editorial te ka newspaper te translator ding post on piaun bangzah ga post on pelo na hiwa
สิงต่างมีเตอคอปีอิมฟัลของตุงบ้านเราไว้จีน่ะ translator ดิ้ง post newspaper เนี่ยสิงต่างมีน้ำเต็งเต็งอาดิ้งนะน้ำเต็งเต็งก็จีจุบ newspaper day เที่ยเชียงน้ำเต็งเต็งอาดิ้งนะ post creation อีบอบีหุ่นไลนะกังเงินวะลมเล่วัลเตกิถั่วปีน่าจะกินเอาไว้ก็หล่อจริงวะไอ้จะกินBJP government นี่ไว้เตะค่ะอาเสพดีงูเสมสักตัวเราเองวะ translator อาจังเรา minister ขัดจุยสักกู MLA ขัดจุยสักกูฮิจะเบย์นอน translator post เต็น translator ฮิขัดตัวเราตัวนี้ตั้งแต่สิ่งต่างมีเต็นอีโอสิ่งต่างมีเตโออินฟัลเลตุงที่เสกโลวะฮีหัวใจกินtranslator post กันนักไงตัวเขียววะหัวใจกินลมเล่วัลเตตุงกิปะทุกกะเกนะนี่ดังนี้นะจุรจานปูร์ consumer club กิจกันพัวนะเกี่ยคนเวนอนนันวายว่าข้าบังเจ้าของกิพัวนะฮิไอจิเล่บิเซนปูรากิปันตั้งวาลโนฮอนเตนลัมกาฮองลูตินฟาร์มาซีเตฮาร์ดแวร์เตสุมงเลียวสักินเอาจ้าจ้าดีมาฮงดีมานัวไว้ทูกจะกินไอ้ไอ้เกี่ยกินตะกา consumer club กิจดินเฮียก้าไว้เตเอ็นไกตูดีงาบอกเฮียกดีกันเจ้าอินฟัลโคบิเซนปูรากิปันฮองกิปันเตกี้งาบางจากจุดจันทร์ปูดิสิกฮองอเปรนมองนะฮิวโคเลอมกะฮิวกะจิวเลบิเซนปูร์คอนซูเมอร์คลับนัวยาจุดจันทร์ปูร์อมฮิวไว้จากเขาอเปรนกะฮิวจิอมนอนเกดีอมไว้จากินะกว่ามันดอร์ไกเตกว่ามาฮองสุบายนอนเกวกะจิวะกินะคอนซูเมอร์คลับกะดินวะการขัดเลเบยโลวินะกะดินวะอามาเอากะซัมตัวนิวบาซาระโอเคโฮเทลกิจการบริเวณมออินสองตรงไว้ตอนตะกับมีติ้งกันเนี่ยว่าไว้ตรงจูอักกิสุอัลซิมเล็กหิมาอยู่ไอ้จากินไว้นุ่งหิมอามาวองดองนอนกิวตัวนี้ตันนี่นะไว้จากินนะเย่คอนซูเมอร์คลับข้าหุจิดานานะนักกิฮิโลวิเลอัตวักตัวดีดอร์บอลเต็งอัตวักตัวดีหิวไว้จากินนะมีพีอาดีงาพัตัวมกัสเซปเทอมสุนเฮเลไอ้ไว้เบสมาอินะ1997 buai laina electric poimoh lo te lahi jakina electric dam teng duty post teng inteka cha wak sa ke koi mai buai hongven takina a firi sagle abil hong pai tai ve abil hong pai taka kha kichimo ta mi pitele kichimo ama phudiom ton lo Churchanpur consumer club ke makaina kin takin state government ka taiwa huai zon taka mipi te piak di alak te la simkha on mai na sakahiu ji ha mipi te na thei lai mai theu a thei non khol ke mai theu a kisai pi te cho thei ma lai diu huai zo chiang ina nidang ina LPG gas hong tun chiang ina a sir hon sang ni na hong tunga komple da hong luta ko leng akisai pi te to anei tu te to gen khomin bang chile hi weng thei ding hi wa china thei top kana so wa anei tu te kimzo te hi wa siangen thang te hi wa cooperation on piak ja kuna tunina si loin hong pon non ke hin ka thei to non yen te bana hiai ana en tu mi pi te bangina bangzia kanangon vote di wale on vote di jaku ahile tuam hom dinga ke Thangzalian thom te ka hi jakin hon vote ke dingwa ilaka mithak de inalian ma maya bangzia khiam ichile hun paisa abik taka paite nam sungin haksan na itu to mi pin kham mithak lungul na nei tin te na hi hoi jakina mi pi ten kha aluite MLA luite kiale chikiwa MDC luite ato phot diwa hi athaka iki bol thakwa iki hi thakwa iki pat thak ding wa hi lam khel ta hi bol khel ta hi mi pi ten le hoi jakina mi thak de na ilaka ana sat lo jakina kasiam jakilo kapil jakilo ina ahon bod hoi jakin akhosang nama mau aina wa mu a bothei pi a
amau to face to face a mitang le mitang ken tu akil ke la boko baki ho kai na wa on board diu on tai san ke diu tu na chu kachin kan na di khop ka lo chin na di khop to kontek kaneta MLA hong ching to vote zonga ai inin banga balut khen khat kha hong ching chang wa ai minau tang in mu thei non lo chi bang diglua ai tam tak i to sa le hiam mo hoi bang hi na nang ya minau tang dai kil kala mi to bang china connection na bol le ching bang hi le chin le mo minau tang huai hi kazak tam pen huai ya kina thu wa phat thelo na mun bangzah hiam le ka tuak vod azon chianguna asiamwa achin chianguna age to le kalu theinon kiu chi pau kam ja kina thupat di abuai hoi ma huai lo abuai hoi ma no na hi le gamle namit kiji gamle namit kiji election na hunchiang gamle namit chi ai ja ka gamle namit kiji te ni tulel din munmo ahon tutu tua yom nanu gamle nam ite omdan di hiai ja kina gamle nam it kiji thu mali zat haksa ka sama ma zat ding leng ka hupur ma atam dang gamle nam chi lo tam dang zat di la om thelo atam dang ka wat dang ai ka zon ai gamle nam i di ji cha mi nu ye vewa bangja ka MLA ten gamle nam it anakichiwa tu ni chianga yom dan kha amau te hon pi dan hon koi dan ai ja kina hi gamle nam it kichi kha min ging tanon lo buai lwa wa ja ka gen thi top chu kadung nei na hak sataka khol kai ni newa na in ka hong si ku kha kaginom na kon la na me kalung tang la khia ina konen sak thei ke yu ai jakin kaginom na konen sak thei chu tu nia na ina zan son nunga sun ki ma ko hong ho kaginom na kon et sang na hi o in dek te dang et sak thei ko ne ke nanga ding in hi di huai i bol di chi thei di khat le ka nei ke zo ma lai ai jakin inam zo adam nge di chi ebe i houlimna nuam ma atop na pending ina to i houlimna te bana en2 mi pi te kyanga nagen utom lai bang non gen dem bangzah ka politics sa honglut ka ya lam tam takten na journalist life na jang na career na jang lai mai ve on chiwa wai te on chi tele ka kipak sumle pai tam pi lu di ve honglut da mai ve on chi te on chiu le ka kipak ahi jakin kalung sima Mizoram ka wazina Mizoram politician tele saptuam makai ten khut kile na je sunu ngana zuya hiu chi mu na khat ka baneya ka eng ma maya hoi ja kina i politics u saptuam to kiton di ngahita i politics u i development wakte u saptuam to kiton de hita hoi ja kina pathianin bual zol na hon pia ka ithugen te ahon lo chin saka hi le saptuam makai te chu i backbone ai dinga dorkas hall ichi hi saptuam te office pan sanina vai hom na hong ki pan ta ding hoi hi i poibo lelu hoi chiang ina banga chi le peterin banga gen tu pa zan khowakin len ka dengwa hi le leng khat le kaman ki oya deng le kaman diwa achia eloyin kum som gugle kum kwa sung inam le ni deng tau ahi jakin ilo samu izalak tau hoi jakina peter darina topa kanam le nu koya deng tadi ka hiwa chithei makai hi somi hi pathian muan somi hi imi bipil pen te jang ta misiam pen te aki jang ta hilele ilo ta gu tunia idin munu hi numele naw pang insak in hang ki ho tu alo lungsim ki gen non lo chi ha ilo ta go hi ya hoi jakina pathian makai politics
de i chi thi ka ge nu ni na hi a moi zo chang ina mi pi hei tungtawn le hei thu gen tungtawn le ina kapo na kwa pewin ke ziakin zo vote anagu het keula ke ziakin kwa ma to leng anakina keun anakisel keun chi kha mi pi te kya nga ka hon nge ta hi akipa hoya palian tunia he intending candidate maban election huna hong ki candidate ding Pu Th Thangzalian to houlimna he ting hun sak dinga aman hon gen bangina bangzah hong ki candidate dek gamsunga bang poimoh ahia wana bang tinga zalian na right to vote to kisaya bang chi bang panlak so ma chi te chiang takina hon gena oi jagina entu mi pi te na I thei dinga hi le e banga amalung sima chi khana thei mai dingwa wailona lamka to gena intending tuamtuam te in interview zela e tungtawn banga mi pi ten kha ilung sim ingai to na senga kwa hoi ding mabana e election hunchianga hei vote leng hi gamlena madia phatuam pen de hi chi kha iswang ta to na inei chiat dingwa waidinga kwa pi uma ki sading le siang tho taka I vote te khedinga kwa pi uma ki sading ina ikichia la hi tune program he ting sak dikita